gegen Adam Jeretzko, mehrfacher deutscher Meister für die Red Devils Heilbronn, der auch das Team betreut. Und natürlich mit seinen inzwischen über 50 Jahren gewaltig viele Lenze auf dem Buckel hat. Сайmaдан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Adam versuchte gleich eine Schleuder, was jedoch misslang und als eigener Griff vom Mattenleiter abgepfiffen wurde. Mit einem wunderschönen Schulterschwung hat Akzol Mahmudov den ersten Grenzpunkt in diesem Kampf gesetzt. Ein Durchdreher bringt ihm die nächste Wertung. Da zeigt der alte Haudegen Jurecko sogar ein leichtes Schmunzeln auf seinem Gesicht. Sehen einen wunderschönen Kampf im griechisch-römischen Stil. Und nun muss Jurecko zum ersten Mal in die Bodenlage wegen passiver Ringweise.
Einen Ausheberversuch von Makhmudov konnte Jurecko abwehren, aber er musste sich durchdrehen lassen, was die 10:0 Punkte für Makhmudov bedeutet. Makhmudov hat wohl einen Gang zurückgeschalten und begnügt sich mit der 10:0 Führung. Beide Kämpfer sind mit dem Ergebnis einverstanden und freuen sich. Makhmudov 10:0 Punktsieger. Das 3 Mannschaftspunkte für den ASV Schorndorf. Und großer Respekt von Makhmudov gegen den 53-jährigen Adam Jurecko. Klasse, das ist Sport. Prima, wunderschön.